kwaba medase so Adom TV Badwam so kase ensem ahodo ato yembo ase aboabo no mede so mo se ya no pa no nsia kase ebo ensem na do so na de obetie bi ene se men's gold wo mo adu sika kwato wo mfie num so ne besi ne wo mugusu atwe aban se obehwe no atwe won sika ama wo mo sansom na aban de abetudwa wo mo a edua abe na afi rubber no ebo a wonom ebeto no afi emu University of Ghana so no chese futu akwa amamu mpanimfo se wonhwe na afi fees ni ntumu no nkogina wo ha mu nchemu dunum se de mrahye bedwa no age atomu no we ne nsebo ahodo bi na mde so mo se eye bedwam so kase de mu live Facebook na YouTube DSTV ni Go TV so nsempei obenya bi na wahwe wo hwe no na wo like na wo share kai se wo hia me a eye afreme anoche waba ajwa se wafe nchemu no mede to aso amount Afimpinu ni dungotwini muo na chese men's gold ho asem ebaye na ne nyina emu no empanifo ehwesikasem ho nsem so ene minerals commission ne ka ho bom no chese se adwumakuo yi a chese wo pese wo de to Ghana fo nyina ni mu se wo di sika akọ ho dwa ene wo de ba no mo de ato gold ato ho ama no enya de so wo mutumi krata so wo di se adwa ne nti no omanfo enhwe won ho yi na ho akohia se wo mo hwe na afie wotimi eto se sika krabia no emu anase se adwumadie no emu na desi ewura fufufrom de kakako emfie makomako num omanfo dodo no akoso ade wonse guonti ya wo motie mu oni nyina se wonsi kachichiri de ekoka men's gold no besi ne wo mo nsankan ya wo stress empanifo hwe na won famre won Mekaboma is around 230,000. I know a canisika no more saying Canisika 2.3 billion Ghana 2.3 billion cedis. Free sabreno say no metu ama mensanka bakokra anase yensanka bakokra na meka say eya me ba say so eya obehu say mesri I am just covering up covering up na meye mesri kata mi pain so mesri kata maye odia me woso na meka say abrabo no easy for me a na me twa wontro na because my leader nti eya na masre akata media no so we yesie yenkofo bebre enim se aban no betimi aye ebetimi aboa yen so far data yen ekuo no mpo no ya present yedema parliament no 10,300 and almost 10,400 customers as for multimedia there Mihuni amenkan chiramo time bia because right from day one Adom TV Joy News you have been with us forever and we know say you continue to be with us until our money is paid. Adom kase efri adenta no yako rich ekohia maami anidi ene abna aboajewa ochwese oko one ne kunu ene na busua sika wode ekohye men's gold mu a eye Ghana cedi tetedie no opepepe edu 10 billion Ghana cedis misika sika mi ankasa me de ma hoodin adwumadin na me ye na me de pesika no misika is almost is more than 300,000 Ghana cedis ena mi kunsu sika wo hobi ena mi fiefo me binum minua mi sister ba ko sika kakra wo ho ene some few even my in-law ni sika wo ho what the batty sika ni mo saying in all no all of us it's almost titisikanu almost 10 billion all of us in one family who can almost see customers ni greedy so man ko wi ade omo sika omo pesika se me oba besia metimi bia adwuma enyeska over titiwo sika over 3 billion na me de koto ba bi na obi afa ye ni sa ahode na ye ni mpanifo na omo ta na mo achi no ebe pre but me I'm saying say surely I will get my money before I die. And if I die even, I will still fight for my money. Adom kase ye dia proboni free range. Ya bedru down so man. Ye ni chairman oda aggrieved customers of men's gold ano ora Isaac Nyako ebe twetwe nkomo. Na ne nsem a wodi tudwa ene se afempinu ne aduonum yensa. De wo beye ene se wo betu ho anamon ahwe ba bia asem no waka akosie sanse wo mo a enam sa nsem yiso ahwere wo mo nkwa no edoso. As chairman of the pool no ya pem akon apem ekon arabe bia frebiamba ya ko biamba ya. My nieces ni me nephews are me sure mo ene
mintimi nhwe ene mintimi nhwe bosia na mabɔ saa na mediti ho nti ɛyɛ din 2023 yɛbɛkɔ akɔbɔ abo mu ɛnɔke attorney general office biom sɛ RTI law right to information bill no at least ɔno so yɛ lawyer ni Ghana mmara no ɔmfa nyɛ adwuma this year deɛ we will keep knocking at their doors ɛbɛkɔ attorney general's office yakɔ bisa no details yɛmfiri hɔ no wɔn ayɛ nkukua adwuma mu nsɛm emuɛn Ghana aban deɛ di nkan koraa na maso yɛ hwɛ akua adwuma ho nsɛm so de abeto abɔnten sɛ ɛne ɛbosumi a yɛwura mu yi ɛboa wɔnom ɛbɛtɔ rɔba no kilo no aka kakra bi na 5 Ghana cedis san so ɛna abɛ nso so tɔn no seseye no 1252.99 na ɛsɛ nso aka kakra na ɛsɛ 30 million ton no na wɔn ni deɛ di kan koraa yɛ a ɛboa ti sei no wɔde abeto abɔnten. Before this year, na buy bia ba ebo a ope na wa boto na you dey know the man oma young ones ekwafo no young ekwafo no oma wenyu anje the me you wa ekwafo na with them jume they are aging why am paying for them. We want young ones to also come into it. It's here they know let's set up the minimum price below which no buyer can go. It will be against the law now you're passing. Ma oma yi dem jumedi in ekwafo so on for so be no mukesepani. So nobody will come there on the pretense there oh I didn't be you another way budodo. I'm going to buy it below this hair. That one the farmer can even take you to court. Enwachi and acting chief executive ya wada Tree Crop Development Authority ano Ora William Koitu enso echechere enhyehyeye a empanifo tena se ehweye a wodi sika eto sa enobaye mienu eso na wodi ebo a wodi atoso no eto dwa ansana TCD ebeba no na processing FOB price na mekan no na nye 63% first na omobuto no na omomu 60% ene yenya be twumuni ekọ 63 ndi 63% ama kuani no ene yede mu 37% ama processor no yehwe se rubber na ewum no 58% ene nsuo ewum no 42% enti je se ene nso farmers no ya mom bibi kakra aka omo yɛmfiri hɔ no wɔn ayɛ nkɔ my Ghana yɛ sikasɛm wɔ panyini baako yɛ wodi ntintiman ɛwɔ sikasɛm wɔ paa no ɛyɛ Michael Anano no yɛ kwankyerɛfoɔ panyin ɛde ma object consult na adom kase abusa nsa gye bia 2023 yɛ yɛwrɛmboe no sɛ na my Ghana sikasɛm besi akɔ no panyin kyerɛ sɛ ɔbaa na ne suade hu ne nneɛma ɔde agu akwan mu no sɛ kɔyie dia na bia na yɛkɔm bɛhan yɛ kakra nanso saa nkɔyie na esi sikasɛm deɛ ɛbɛtete apansam ɛbɛwi asɛ kwanhwɛ ama ahodoɔ so wɔn ɛde wɔn ka no ɛbɛyɛ wadwen sɛ my Ghana yɛnyɛ adwuma ne yɛmfa ntete saa ka no. If you look at what 2023 stands for, it is trying to correct the opening of the fissures now. It says walls who are pine, share that a pine ye, and I will be a pa. And see, 2023 no say yen CSA sa wall no. Ni CSA no it brings a lot of challenges. Bino say we cannot meet your debt obligations. There's a car, busia ye boy, no, and then your revenues known to me and somo and tria, until we would have to fall on others to refinance us. Now, some crofon so they cannot refinance us to that level because of their downgrading and because of Sanyameya and Sunontino. We are not attractive. And to come to the international capital market. And 2023, the outlook for it is bleak. I mean, you can try hard to look at how 2023 is. The fact is that it is very opaque 2023. Now, a year economy opaque, so not just there will be a lot of difficulties within the economy. That's notwithstanding, no. I think say buying the nyama be at to kwemo. How successful those things become, no, and also able to me amma that opaqueness, no, aba down kakra.
nanso sɛ yɛanhwɛ yie na those arrangements no echo prolonging beyond Free Sikasemo na yenko ngumasuamu ensem emu a so afa wo hwe ngumasuamu ensem so Dr. ya wosai educhum nrada akwa setena woni suapon ahodo ne aban suapon no emu mpanimfo tena se na asetena ne nyina atie no ginasi e wonu si ye ne se se suapon ahodo ne nyina hwe na fees ntumu no ahamu nchemu dunum ya mrahye bedwa ne kwa asetena gitumu no wontumu sa pepepe wo chemu a University of Ghana for na wo twetwe won ho na nso so panyini asi su people akire wo mo se aban suapon ahodo ne nyina hwe na de suani bi kura tua broso ansesa no won fa mano se be ya abatan schoolfo nyina no won ho ebehan won ye ne university mpanimfo ahia omo ate ase se the parliament kan say omonto omo school fees ni mu ohamu enchichemu edunum ebupen edunum eno no obia eye University of Winnipeg bakra de oman no dunum no enti obia eye ne pepe pese de mra ne kire eno achi Vice Chancellor wo UCC Professor Johnson Nyankobompo eso ne adom kase edin komoyi na school for ne say ya to school mu ya to school fees mu ekosro echen de parliament case yenye no na any minister be ye meeting no ye nyina ya te ase sese no ye de 15% no me fan so oha enchichemu dunum ayadwuma enti sese students in betimi akwa akotium school fees so obi atua amana abro so a university busa university na university besa tua kana ma ne krakra no Vice Chancellor wo University of Education Winnipeg eso de to adom kase anim say omusuapon no mpo de school fees a wo share de suafo se wo mu entua no na enju 15% ne mpo na saa na de suafo no so ho kwan say school fees no twemu fa Winnipeg has slapped up to 14.99% on all fees for the previous year. We have not gone to beyond 15. We are not even at 15. We are allowing students to pay 50% of the amount, and then they can register. In the course of the semester, they pay the outstanding balance. Or at worst, before the beginning of the second semester, they should have paid the outstanding balance. Every one na yenko ahyenkafo ya wonum etwihyen efo fanko barrier nsawam kwan so wonum chiemu akwan no aban ye no so wom wani papa sanse se wo wie be ma akwane abadie ho nsam akoyie nanso enimoni mu ya wonum wie ye no de wo ha kakra ne nyina ne se wom aye kwan na dwudwu kwan ne fa baabi a me ne potu so ture bia ne wutomu ana aye mu ahyew ha wom adwene pa no so kra da nche ne a ase wom de eye niam akase asisi kwan ne mu a wudi agro na apim mu a wo ka bebu afa so kan ho bi so kra ma na exen no ebi nko de bia ba traffic no aye dendende wo ho no ma wo stress mpanimfo ye adwuma de so kwan no omamu na ho kakra ema wo no bus stop any need kan pa say wo hwe no ye mine because kwan no so bebre bus stop ni so secondly they say ade na wo de abesisi kwan ho no hayen ma tambia ye nya accident o kwan no so na mboko kra na otumi nya accident because say wo de ade ni siye no inse wo de be si efom no when ya sign the si quota no so wan na ACP why me fan say we jonte wo no omo na ye asphalt bi gu wo kwhwe se ni aye unnam so go slow safety am traffic is obeti do afi mine 7 this what tra ho mo traffic bi enu baby abi nti wo mo na omo ye asphalt na say tutu nti omo ba ye omo ye ni ye ma na embo ye ina sa we no mo say kwanche o ma ye no en say ye pa but omo so say mo fa light en si so ma ye say be ye bia alisa na wo ba wo say ade we eye baby a enye reflector be si so say because we do offense because we do tamasaro baby say him say he omo ye tamakwan so no him say ten no omo ye no car keto ade ye car kase ye twa ye bre this owoji double ni na ansa wo wetum de atwa to omo ye omo ndwen ye so car kase ye nya baby atumi atwa U10 no on say kwan no so na say the pavement at to left and right unam say okita big truck unam say oko any load no before betia seconds we betia na convoy pin pack na motor riders aba pack baby over parking ye gusua ejina akwantempo ho ensem so afimpido ni duba akuni mu abra na mampanyira da Professor Atame osati adwaso no na wonam eye Ghana Cocoa Board nsaso na Cocoa Road Projects ni bi na no wonam wonmo nsaso na ne wode contract Emma eye Messrs Amandi Investment Limited wo mo na eye benchema ekopem adwofu akwan no na wo mo nam ho kokwa asasa se de betu dwa se wo mo fidi ahodo okwan ho nyina no
omu chire mu aban de omoka wontua won kantie ne wakwa akopɛ load bed abetwini nyina agusu asabere adwuma no omo de akonkon ano na woye kwan no odu kutia ho na ehu so of a sudden na wajai nti omu ja kwaye no in fact by say de ye bre wo hapa enka na yenye ni say ni de na mfutro no wo fam ba contractor no ba fili wie ye o san ko di kuta no gusu an fam gusu ti ama say de mfutro de ti mamfo de ye bre wo hapa mandi mo ba ye omo ya omu duru ya hapa omu si ka sama basanti omu san so omu ne mako omu koye de se ne omu si ye de mfutro de boye hapa papa cars ni duru ha mfutro ya fa na ha de nye mfutro ketwa edu ba bia nso no to a speed na de ba no se me do ko asew no ha be se efie bi ho da bia nso no to a etim ko wura mo dan inside contractor ha ya pa krum ha ya tiko ko chairman tem ha fu nyina so hwe kwa no ya be du ko tia efiri ha kwa dwofu ya kwantini nan pe Yegusua ejina kwantempo ho ensem so omanfo bi a wono mote asante achim bebome ye no wo asante achim north mensi ni mu asante mantemo de ade hwede mu ode to Ghana banim so mo so man no mo ka ho bi kuadwuma no mo ye bi asetene mo ayeden sanse wo makwan no atete apansa mo sere empadinfo si year of road so mo guso de a wo so akwan no o meye ma wo ya pa abacha so ya kwan ne kwa papa ba mo ya kwan ne ekwan na sei ana bode nam eye jene ba jene nam kwan so watamilo amako jene bidie bibi biale hema kwafo bi akwaso nam so empene fa mo chaw ya kwan na sei ya pa abacha so ya sane ya kwan de o ma ne ba ya kwan no mo ya kaka ne ya kwan na sei yetimi twa bode gu ho anam to kwan ne dwadi fo ne mba yetimi se tade pa o dur kuma se na yese ya nam na e ba no we kura se ni uti no tade ni na ye poto efiri kwan no Mohammed Awani eye committee chairman ewo Badwam electoral area ono so de adesrede sonko eto abayanim so omehwe nsisi won kwan no ema wonom da every time bi omo che ye bose kwan we de yendi Christmas de na kwan we ne yeye empin kasa kura kasa hye ye bo so kwan we nduru se ai omo time be ende na kwan we ne yeye no kota ama omo first time as a 4 years na ende ma second term no commerce after 2 years ya kan ama ese o matwa be 6 years grade akura yehu bi wo kwan so Ahmed Navrope lawyer enso assemblyman ewo Badwam electoral area ono so da ne di se MPP ana wonom adan mensini ne se wonsisi won kwan ema wonom nanso nya de se mfaso bi a afri mu aba kwan no de ya no kore ya tu ho na mon bebre sense ene na make say ya tu na mon kore de fri na ye ne kono gbom na kwa yese assignment no bibia ni oka o se sika sam no enwie peye o metime de ma contract na ye receipt but nya sa na nka ye pe no